उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि केस आन्डार सेक्सन 6 अफ पक्स' एक्ट फोसावबाय। क'क्राझार स्पेशल जाज जयदेव कचआ पक्स' एक्टनि धारा 6 नि सिङाव उन्दै जिनाहारि खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरि 30 बोसोरसो बैसोनि दायनिगिरि दैमालु मुसाहारिखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला आरो सत्र बिजिरसालियाव राय होदों। दैमालु मुसाहारिखौ कुसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बसगाव गामिनि होनना सिनायथि होयो। उन्दै बैसोखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायजों सोमोन्दो थानायखौ बिजिरसालिया 20 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालि साजा आरो लोगोसे 20,000 रां जुरिमाना होनाय जाबाय। थांनाय 2020 मायथाइनि जानुवारि दाननि 2 अक्ट'आव कुसुगाव पुलिस थानायाव एफआइआर को होनाय जादोंमोन होनना बुंथियो। स्पेशल जाज जयदेव कचर आदालते এটা রায় প্রদান করে। স্পেশাল কেস নাম্বার 9/20 কচুগাঁও পিএস কেস নাম্বার 2/20 এইটো আসামি হল দৈমালু মুসাহারি। এইটো আন্ডার সেকশন 6 অফ পক্সত 20 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু লগতে ফাইন 20,000 টকাৰ ফাইন অনাদায়ে আকৌ 6 মাহৰ সিম্পল ইনপ্ৰিজনমেণ্ট ৰায় প্ৰদান কৰে। ঘটনাটো এনে ধৰণৰ আছিল যে ইনফরমেন্টে 2/1/2020 তারিখে এটা এজাহার দিলে। এজাহার দি তাতে লিখিলে যে যোৱা 1/1/2020 ৰাতি 11টা মান বজাত তাৰ নাবালিকা ছোৱালীক আসামিয়ে কিডন্যাপ কৰি লৈ গৈ ৰেপ কৰি আধা ৰাস্তাত এৰি থৈ গুচি যায়। আৰু ভিকটিমজনী আছিলে প্ৰায় 16 বছৰৰ আৰু ভিকটিমজনী আদালতত আহি ক'লে যে ফলো নামৰ নদী ওচৰত লৈ গৈ তাইৰ লগত 3বাৰ ধৰ্ষণ কৰে। পিছত আসামিয়ে নিজৰ ঘৰত লৈ গৈ আকৌ পিছদিনা আধা ৰাস্তাত এৰি গুচি যায়। আৰু এই কেছৰে আজি ইমান দিনে কেছটো আদালতত চলি আছিলে আৰু ইনক্লুডিং IOMO 8 জন উইটনেছত এক্সামিন কৰা হয় আৰু আজি মহামান্য আদালতে রায় প্রদান করে। ঘটনাটো হল 1/1/2020 তারিখত রাতি অনুমান 11টা মান বজাত তাইৰ ঘৰৰ পৰাই কিডন্যাপ কৰি লৈ গৈছিলে আৰু লৈ গৈ ফলো নদীৰ কাষত লৈ গৈ এই দুষ্কৰ্মটো কৰে। অভিযোগ এজনে আছিল, আসামি এজনে আছিল। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 10 जानुवारिनिफ्राय 30 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै इस्युट गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।